Karibu Oyawa
Hallelujah. Ayina kulomzalwane ngicela ukumthatha ngiye naye esitanela. Likadula Fatsi. Praise the name of Jesus. I'm very sorry. Kodwa sengiduduzwe ingoma engena ngayo la ihlatshelo. Na uvusa umoya wami. Kunini ngiduka la. Ebusuku nje eyesight ayithi kahle. Lo ngifike ngokora to 7 la. I'm sorry. Izofika ngalesikhathi. Bingelele umama. Bingelele yena kanye nabo bonke asebenza nabo. Me Mathabat. Dumela. Ukai. Dumela. Ake nimzame ngezandla bazalwane. Bese ngibingelela bonke abafundisi abakhona kule ndawo. Kidumedishe baruti balengona karutulo. Obaba nomama intombi neinsizwa. Bomme bontate masona le makharebe. Egameni lika Jesu sanibonani. Moinela Jesu dumela. Namhla ngicela ukubingelela ngale verse siyawubonana kusasa. Le honi khopela o dumedisha ka verse re tla bonana go sasa. Angazi noma ngivumelekile. Bokungakashunyayelwa kodwa. Bego sisho wena. Awuboni ke sengiluze nale ndoda engiyithandayo endela. Ke lusitse monna o ke moratang o motelle. Ubando Omega. Omega. Yeah. Kodwa ke hayi kuzalunga. Tshela makhelwane kuzalunga. Bocha marishane go tla loka. Waitsi ke a le rati. Nyazi uthi ngiyanthanda thandi. Ke leboha haholo uri I think 2 weeks back Ngibonga kakhulu ukuthi amaviki amabili andlule. ngibona umama etheleka esitanela yo. Ke bona mme a itla standard tone. Yazi ngalelo langa ngalala ngifaka ama cross band kumapijama. Ka lona tshashile o robetshi ke apere di cross band. Kumapijama. Go di pijama. Thank you so much. Ke a leboga. Kodwa ke soyikhuluma kusasa. Fela re tla ibolela go sasa. Angixolisela unkosikazi ngimshiyile. Ke khopelle mohumari a re tshwarelo. Ngoba ngithe ngifika la eBinoni yena usayothenga le ngavele ngashaya imoto ngeza ngapha. Ke le fitla Binoni yena nna sa ilo reka kwa. Sizobona kusasa. A re tla bona go sasa. Ake sifunde Genesis chapter 38. Genesis chapter 38. Uphu timekeeper. Motshwara nako. Okay, tla shebella wena ntate. Ngizabuka kuwe baba. Genesis chapter 38. Genesis chapter 38. From verse 28
to 30. Go tloga ka verse 28 go fella ka 30. Kwathi esabeletha omunye wakhipha isandla umbelethisi wathatha wabopha esandleni sakhe ngentambo ebomvu wathi lo uphume kuqala kwathi ukuba afinyeze isandla sakhe nangu umfowabo ephuma wathi ukufuzeleleni na ngalokho igama lakhe kalaqanjwa ngokuthi uPeresi ngasemuva waphuma umfowabo owaye nentambo ebomvu esandleni sakhe igama lakhe lathiwa uZera. Thank you. Izwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Baba liphilile linguwe suthise ngalo nakulomzuzu ngoKristu inkosi yethu. Amen. Ngicabanga lukhona olunye ulwimi olujwayelekile la. Go na le leleme le lengwe le le tlwaelegileng mo gae. Amen. Amen. Molifatsi lima hodi mo ahe yatswana molifatsi lima hodimo, lima hodimo, ahe, uya tswana li. Daba lwethu namhlanje Taba ya rena le hono sizobona lo mama esimthola la re tlo bona mme o re mhumanang mo. engicela na ufike ekhaya uphinde umbheke ku New Testament Ge re o fitla gae o fitlhe mo lebelele go New Testament ku Matthew chapter 1 go Matthew chapter 1 umufunda lapho from verse 1 kuya ku 6 go bala mo from verse 1 go ya go 6. kunabo mama abawu4 abamentionwa iBhayibheli Go na le bomme ba bane ba ile re Bibele ya babala. ungakhubeki na ufunda ngoba kuzozwa kuthiwa uzibanibani ozala uzibanibani ubanibani wazala uzibanibani O ska kwa botlhoko ga rotla kwa re mang o tswala mang mang o tswala mang. abanye bayabhoreka lokuzwa uzibanibani wazala uzibanibani Ba bang ba borega ba ge ba ikwa re mang o tswala mang. kanti kunendaba la Khani go netaba mo. uzomthola lo mama esifunda ngaye namhlanje O tla mo humana mme o re balang ka yena le hono. bayi4 Ke ba bane labo mama bomme ba. kuthiwa wokhokho bakaJesu Ba re ke borra khulukhukhu ba Jesu. ila uJesu avela Ke khona mo Jesu a tswellang gona. but bonke labo gogo abayi4 Bo khekolo ba ba bane 4 yabo bonke lapho ba bane abangcolanga ga ba tshilafala ga ba tshilafala. indaba yami lapho nje Taba ya ka e moo
Ngizobala babili nje bese siyavala. Ke tlo bala ba babedi fela gomme re a tswalela. Bonke Ka moka ene bokuqala eBhayibhelini ukuthi kuzizukulwane kubonakale kungena nabantu besifazane, la mathomo mo history ya Bible go tsena le batho ba bomme. especially ku-New Testament. Kudu mo New Testament Kuthiwa uJesu uvela lapho. go thwe Jesu tswella mo. Oqala nje uRahabi. Wa mathomo ke Rahabi. Logogo Mogekolo akawathanda amatsotsa. a rate banna ne. Niyakhumbula waze wafihla amanye phezulu kwesilingi lapho. Le a gopola o ile a fitlha mangwe ka re go siling. Kodwa sizwa kuthiwa ila uJesu evela khona. Re kwa go thwe ke mo Jesu a tswellang go. Hawu lo mubi kangaka. Yo mobe ga kaka. Vele uJesu akezelanga abantu abahle. Fela Jesu ga tlela ba ba botse. Bonke labo ngathi babi ila khona vela khona. Ba ba leng ka re ba bifile ke mo Jesu a tswellang gona. Lo esifunda ngayo O re balang ka yena. hayi lo ngathi uthatha ikhaphu ke. O ka ro tšea number 1 Tamar. Tamar. Uma ufike ekhaya uyifundele yonke le chapter uzoyithola lento engishoyo. Go fitlha ga o ipalle chapter ka moka o tla ikhumana ntse re ke bolelang ka yona. Wayegane indodana yokuqala kaJuda. Na nyetswe ke ngwana pele wa Juda. Yashona le ndodana asazi ukuthi yashona kwakwenze njani. A tlhokofala morwa wa Juda re sa tsebeng gore o tlhokofetse bjang. Usethu uJuda makanikwe umfana wakhe omunye. Juda re mo feng ngwana ka o mongwe. Naye lo mfana wathi angangena kulo makoti. Le yena sogana le ge le tsena go makoti o. Wenza into embi phambi kwaJehova besayikhuluma uma ngabe bengikhuluma nama couples. A dira ntwe mpe pele ga Jehova ntwe nka se boleleng ke bolelang ge ke bolela le dikhapola. uJehova wathi ebona lokho wambulala naye. Jehova a bona seo a mmolaya le yena. Ukufanele sitshela abantu abashadile ukuthi uJehova uyabulalana uma ungenzi kahle ekhaya. Tshwantse batho ba nyetseng ba botse gore go sa dira gabotse gae Jehova wa bolayana. Wayesitodinyana ke nalo. Na le stoutunyana le yena o. Kodwa kuzoyifundela uzamuzwa ukuthi wayenzani kakhulu verse 7 lapho uqale lapho. Le wena o tla ipalela o tla kwa re o dirileng go tloga mola go verse 7. Wazila futhi lo makoti. A ila gape makoti o. Usethu uJuda Juda a re angisenayo enye indodana. ga ke sana morwa o mongwe. Ushela lo mbhekile usemncane kakhulu. Shela o mo lebeletseng sa le monyane kudu. Ngcono uye ekhaya. Bokaone o ye gae. Uhamba ke nezizilo waye ekhaya. A tsamaya a itse a ya gae. Elinye ilanga Tšatši le lengwe uJuda eyobona izimvu ngale. Juda ile bona dinku ka kwa. Wezwa lo makoti ezilile A kwa apere diaparo tša o ila. ukuthi uJuda uzoyodlula la ayobona izimvu ngale. Gore Juda o tlo feta mo a ile bona dinku. Lithi iBhayibheli wakhumula izingubo zobufelokazi. Bibele e re a tlhobola diaparo tša go ile tša bohlologadi. Ebhlungu kakhulu ke leyo. E bohloko kudu ye. Wathi na khumula lezi ngubo wafaka izingubo zalaba abathengisayo ebusuku. O rile ga a tlhobola diaparo tša bohlologadi a apara tša ba rekišang bošego. Wavala nje ubuso ukuthi angabonakali kwakusemini. A tswalela sefatlhego gore a se ka bonagala gobane ne e le mosegare.
wavala ezinye indawo wayiyekela nje a no thiba mola le mola tse dingwe dilo a di tlogela noma wayesemdala uJuda Juda le ge bentse lo mogolo angithi mam bishop a ke re mang bishop iBhayibheli lilungele ukufundisa Bibele loketse go rutisha mari ke khona abantu abangawathinta amanye amavesi angazi indaba go na le batho ba bang ba sa tseneng diverseng tse dingwe a ke tsebe jwang tshela umakhelwane hayi kabi botša magishane seng gampe uma ngakunaki lo ngapha tshela lo ngapha hayi ga o sa kabi hlokomele o botša o a ka mo lethi iBhayibheli uJuda wathe dlula wabona lo wacabanga ukuthi laba nami bebangiphazamisa khona manje la Juda ga feta a bona o a nagana gore ke ba le ba o rekiša ba nyakile ba phasamiša moruta noma wayesemdala uJuda le ge a tsofetse Juda kodwa wathi nakabona le intaba zokhahlamba a bona dithaba tše tša Drakensberg waba nemvuselelo naye goa ba le tsošeletšo mo go yena useyacela ke kulomakoti o a kgopela go makoti o uthi ake ngingene e re ke tsene uthi lo uzongiphani o gore tla mphang uyasho ke baze bavumelana o a bolela ebile ba dumelelana uthi lo makoti Makoti o re- isibambiso before uthola lelo zinyane ke kgopela deposit before o tswela pele uthi umkhulu isibambiso sini ragolo gore o nyaka eng uthi 1 sa pele intambo yakho thapo ya gago onke amaJuda wabona ebophile okhalweni ngentambo majuta ka moka wa bona a bofile ka thapo mo thekeng intambo yakho mayizela kimi thapo ya gago a etle mo go nna wayengaboni ukuthi umalokazane wakhe nna sa bone gore ke makoti wa gagwe wayikhipha intambo a ntšha thapo wayibeka la a e beya ka thoko wathi 2 a re sa bobedi indandatho yakho kgopela palamonwana ya gago wayikhipha indandatho a ntšha palamonwana wayibeka la a e beya mo wathi 3 sa boraro dondolo lwakho kgopela lehlotlo la gago alisela a leng patamele sizovuselela ethembisa re tlo tsošeletša thembisa ngoba khona abantu abalahlekelwe intambo go na le batho ba latlhegetsweng ke thapo abasakwazi ukuxhumana nezulu ngoba intambo yabo ilahlekile ga ba sa kgona go kgomana le legodimo ba noma siyathandaza intambo le ilahlekile ga a rapela thapo e timetše 2 sa bobedi kulahleka indandatho go timetše palamonwana ring uma indodana yolahleka ibuye ekhaya mora wa lehlaso a e tla gae into yokuqala ithola sa pele sa se humaneng akathi baba a ngonile re ntate ke sentše wathola indandatho o ile a humana palamonwana ngabe njengoba usindisiwe nje isakhona yini indandatho o phološitšwe ka yona tsela e palamonwana ya gago se le gona na yokuthi wena uthembisene noKristu ukuthi ngelinye ilanga niyoshada ngelinye ilanga gore wena o tshepišane le kreste gore le tla nyalana tšatši le lengwe indandatho palamonwana okugcina okwalahleka sa mafelelo se timetšeng ke lehlotlo to davida o re tonga yakho lepara la gago odondolo lwakho le lehlotlo la gago siyangiduduza ya nkgomotša so hamba ukhala kathela ungena nala kungafanela ngoba usenayo into ozwa ngayo ukuthi kudeep kangakanani o tsena le mo go sa tsenweng gobane ga o sana se se go kwišang gore go deep ga kakang kule 3 days mo matšatšing a mararo buyisa nkosi o iša morena intambo thapo buyisa o Jehova iša morena indandatho palamonwana Jehova morena buyisa o iša udondolo lehlotlo kuze siqhubeke kahle kule ndlela gore re kgone go tswela pele mo tseleng wamnika
amoniela umkhulu wangena kuye mkhalaja tsena go yena isikhashana esincane ngoba phela umdala lo muntu ka nakonyane nyane gobane o tsofetse motho wakhulelwa lo sisi a ima ausio umeqeda ge a fetša nomkhulu mkhalaja mehamba umkhulu ge a sepela mkhalaja yena washintsha wakhipha lezingubo yena a tšhentšha a ntšha diaparo tsena wathatha zofelokazi a tšea diaparo tša wazifaka a diapara abantu abakhe endaweni batho ba agileng ka re go tulo kwakhuza bona go a makala bona babebona ukuthi lo sisi uzilile kodwa ngale kwezingubo khona into ephushiza izilo la ka re le ga ntša itše ka mokgo ka re go dikilo tša gage go na le se se phušang seaparo sela bahamba bayotshela uJuda bathi hayi akakhumulele izingubo futhi akabulawe lo ba ya botša Juda re a tlhobole diaparo tše ebile a bolawe noJuda wathukuthela kakhulu le Juda befelwa kudu uyazi umnikazi wendaba uvama ukuthukuthela ukudlula bonke abantu mongwe wa ditaba o befelwa go feta batho ka moka uma eselalo sisi sokuthethwa icala ge ba le moo ba bolela molato wabuza into eyodwa a botšiša se se tee fela luphi udondolo lehlotlo le kae phela wena since wahlangana nami awusadondolozeli wena sa le kopana le nna ga o sa tsamaya ka lehlotlo iphinda ndatho palamonwana e kae iphi intambo yakho thapo ya gago e kae kwabonakala ukuthi uye uJuda okhuleliswe umakoti wakwakhe go a bonagala botse gore ke Juda imišitšeng ngwetši ya gage nake ngifuna sivale ngakho ke se ke nyakang re tswalele ka sona khona la gona mo kuthiwa uJesu vela la go thwe Jesu tswelela gona mo amanye amagama ka mantši a mangwe nawudlula la uzwa yonke lento engiyikhulumayo ge o feta moo kwa dilo tše ka moka ke di belelang kuthi uvala amakhala gore o thibe dinko waze wakhohlakala umuntu a tla ba motho khona kulokukhohlakala ka re go bofora bo ba gagwe Jesu tholakala khona Jesu o humanega gona ngicela ungazibulali kgopela o se ka ipolaya uJesu akatholakali kubantu abalungile Jesu a humanega go batho ba lokileng bona laba bonakele kakhulu bona ba ba senyegileng kudu ila etholakala khona ke gona moo a humanegang gona nami ngeza kuJesu ngangingenje le nna ke tlile go Jesu ke le sejwane angithintitha a ntlhotlhora angibheke emuva ge ke lebelela morago ngiyamangala ke a makala uthi maye uyathintithana ka nnete wa tlhotlhorana asivale ngale part a re tswalele ka karolo e mambishop mampishop lithi iBhayibheli kwafika isikhathi sokubeletha bibele re go fitlha nako ya pelego kwabonakala ukuthi go bonagala gore amawele ke mafatla shaya umkhulu wa betha mkhalabi mawele ke mafatla ngesikhathi sokubeletha kwalosisi ka nako ya pelego ya ausio kwasondela umbelethisi go a tswelela motho a belegišang kwasondela oyena ngqoshishi go a tswelela okwazi ukubelethisa o a tsebang go belegisa okufundele o a ithutetseng tsona unesi oneziqu o a na leng ditlhora laba banza inursing bathi unesi wokuqala emhlabeni ubani Florence nisemuva ngesilabhasi le morago ka syllabus before Florence pele ga Florence
kunabonese eBhayibhelini. Go na le bonnese Bibeleng. Lithi iBhayibheli wathi nakambelethise emhlola lo ezobeletha. O rile ga tlhola o pela tlobelega. Kwabonakala Wa bonagala. kuthi lo mntwana akezi ngendlela ejwayelekile. Ngwana o gatle ka tsela e tlwaelegileng. Bayazonese Ba tseba dinese. uma ngabe ingane ingezi ngendlela ejwayelekile ugijima ashaya ifone abiza udokotela. Ge ngwana sa tle ka tsela e tlwaelegileng o kitimela phone a bitsa ngaka. Ngoba indlela yokuza yinye Gobane tsela ya go tla ke e tee. fanele kuvela ikhanda. Tshwantse go tswelele tlhogo. Lo wavele wenza into engajwayelekanga O wa dira se sa tlwaelegang. waveza isandla. A tswelletša letsogo. Mbelethisi O a belegišang. nakabona lesandla salo Ge a bona seatla sao. wathatha intambo ebovu A tšea thapo e khwibidu. wabopha esandleni sakhe A bofa letsogong la gae. wathi lo ufike kuqala O kwa pele. naye lo Le yena o. wathi angathola intambo ebovu O ile a humana thapo e khwibidu. azange aqhubeke ukuphuma A seng ka tšwele pele go tšwa. wanele ukuthola intambo ebovu O ile go humana thapo e khwibidu. wabuyisa isandla A bušetša seatla. waqala impilo entsha A thoma bophelo bo esibelethweni boswa ka gare ga popelo. waphila nentambo ebovu A phela le thapo e khwibidu. waphila nezinto zangaphandle kodwa yena A ephakathi. phela le dilo tša ka ntle yena le ka gare. Kungabi miss call le. Di ska go feta tše. Just ngokuphakamisa isandla Ka go emiša seatla. wagadwa ngentambo ebovu A bofa ka thapo e khwibidu. wasibuyisa isandla A buša seatla. alishi iBhayibheli Bibele a e tlhaloše. kodwa ngiyacabanga nje Ke a nagana fela. amanye amagama Ka mantšu a mangwe. nawuthanda ungathi Gumbis version Ge o rata o ka re Gumbis version. uthi nakabuyisa isandla Gore ga buša seatla. waqala wakhuluma nalona A thoma a bolela le yo. brur Mfowethu. ungaphumi ungakatholi na into O ska tšwa o se humane selo se. thola nawo alobovu Humana mmala o mokhwibidu. before uphuma Pele o e tšwa. pho usho kubani O bolela go mang? sho kumuntu lilikhulu O bolela ka le motho yo le re tlhogo ke thata. yadlala wena kulokuthi uphume ulokulanda intambo ezibovu lapho Wa raloka wena o re o tšwa o latsa thapo tša khwibidu. ne ngiyobona khona Nna ko bona pele. kusho ukuthini lokho mam bishop Mam Bishop se ra o reng se? mbelethisi Motho a belegišang. umela umoya oyingcwele O emetše moya o halalelang. le ndoda evela ngesandla Motho yo a tswelelang ka seatla. umela isoni O emetše modiradibi. umebuyele sibelethwe Ge a boela popelong. sibeletho kusemhlabeni Popelo ke lefaseng. ungaphumi kulomhlaba O ska tšwa lefaseng le. ungakakhiphi isandla sakho O sa ntšha seatla sa gago.
Uthi Lord Jesus, o re morena Jesu come into my heart. e tla pelong ya ka I accept you ke a o amogela as my personal savior. jwale ka mophološi wa Ngena enhlizweni yami. tsena pelong ya ka Nami kwakuyi-10 zikaJanuwari le yena ne e le di-10 tša January 1959. 1959 Bathi kushunyayelwa. go lwege go rera Shumayela indoda yakwaZulu. go rera monna wa Zulu Kwafika isikhathi. gwa fitlha nako Ngasikhiphe sami le nna ka isandla. sentšha sa ka seatla Ngesikhathi ngikhipha ka nako e isandla. ke ntšhitšeng seatla Umbelethisi. o a tswa a belegišang Umbelethisi. o a belegišang Moya ingcwele. moya o halalelang Weza. a batamela Wangigaqa ngegazi a likaJesu. ntlama ka madi a Jesu Ngathi ngathola legazi likaJesu. ka re go humana madi a Jesu Ngaphinde ngabuyela ka esibelethweni. boela ka re popela Angizange ngihambe ngiye ezulwini. a senke ke ye Ngaphinde legodimong ngahlala la. ka dula gona moo Njoba ngigijima nje. jwale ka ge Ngihamba ke duma, ngitshela abanye abafowethu. ke botjha ba Esihleli nabo la kulesibeletho. ke na le mbone ka re go popela Ungaphumi la. o ska tšwa mo Ungafi. o ska hwa Ungakayitholi ligazi o sa likaJesu. humana madi a Jesu Ungakamamukeli yena o njengenkosi sa mamogela jwale ka nomsindisi. kgoši le mophološi Ake uthi isandla. dira letso seatla sao ka Awusibuyise ke uthi. Oh akasekho lo shayi again. Phindi isandla. bušeletša letso Twi. Uthi unganthola intambo ebovu sibuyele esibelethweni. Bese uphila impilo entsha. ga fetša bophelo bo buswa Bathi abantu akekho umuntu ongaphila impilo yobungcwele. batho ba re o ka se phile Kodwa bokgetšwa wena umoya oyingcwele nale ntambo ebovu bakufundisa ukuphila impilo engcwele khona la. moya o mo halalelang le thapo e khwibidi go go rutile go phela Hey! Hallelujah. amen Anginamahloni ga ke na ditlhong ukuthi ngeli lilanga noma ngahamba go emhlabeni tšatši le lengwe le ge nka feta lefaseng yohlangabeza bomathabatha kusasa. go kopana le ba mathabata go sasa Zobahlangabeza ngesibindi ke tlo kopana le bona ka ukuthi sebete. nami ngayithola le ntambo le ebovu. nna nkile ka e humana thapo e khwibidi It's not right ga wa loka kuba member enkulu yebandla go ba member ye kgolo ya phuthego kodwa unganayo le ntambo. fela o sena thapo ye Tshela umakhelwane hayi kabi. botša magišane seng gampe Ngiyakuncenga namhlanje ke a o kgopela lehono accept Christ. amogela kreste Angene enhlizweni yakho a tsene pelong ya gago ube isidalwa esisha. o be sebopiwa se sešwa Awuphinde futhi bušeletša gape uphinde. o boela Uyabona Mr. Oken. Nangithi asithi naskipha isandla uthi nje twi nase sisibuyisa uthi angazi ungayenza kanjani lento kodwa ngiyayizwa la kimi naskipha isandla kwa nako ke ayingathi ngiyahamba nawe uhamba ungishayela yonke indawo nasesisibuyisa wakabani uyazi why le a tseba re ka baka- ngesikhathi ukhipha isandla ka nako o ntšhane letsogo amazulu ayadumisa magodimo a tumiša amazulu athi haleluya godimo a re halleluja ngesikhathi usibuyisa ka nako o bušang seatla amazulu athi mgcine 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 magodimo a re molote molote mgcine mgcine molote malume wami malome wa ka wayesebenza eplazini lebhunu nna bereka polaseng ya leburu ngelinye ilanga ibhunu likhulume naye
tšatši le lengwe le boru le bolele le yena lithi thatha le ngulube ingulube zakuyo kwakuyingulube zomlungu wangale ngisazi babethu bani wayezilethela zafike zazala la ke di kolobe tša leburu le lengwe ka site la di tlišitše ka mo ge di fitlha ka mo di a tswala usethi umnikazi wala ake ningilethele zintathu zazo kuleze ezincane mongwe wa dikolobe a re ntlišetše ntše tharo go tšetše nnyane uthi ke lo mlungu thatha le ngulube o re tšea ye kolobe uzise lapha kusakubizwa ngabobasi uyise lapha kabasi uzibanibani o di šeka kwa ga basimamang wayifaka umalume esakeni ingulube a di tsentšha ka ra saka malome dikolobe nenkinga yakhe wayethanda bothata ba gage na rata lebotlolo oh libotlolo umephuma nale ingulube ga e tšwa le dikolobe tše athola amadoda kamphuthi induna yeplaza a hwetša banna ga nduna ya plasa ba re ke gamphuthi bayaphuza banwa angene abeke ingulube lapha angene naye aphuze a be dikolobe mola le yena dule fase a anwe manje induna inenkinga yokuthi wayathume yena ngathumanga yena nduna ya ba le bothata ba re gobaneng ba roma malome ba sa rome nduna ungathi sofuna ukumthathela isikhundla sami o ka re o nyaka go mtšeela tulo ya gagwe khuluma nabafana bakhe a bolela le bašimane bae bakhipha ingulube ba ntšha dikolobe esakeni ka re go lesaka bafaka izinja ezintathu ba tsentšha dimpša tše tharo nakaqeda yena athi hayi sawubonana yena ga fetša re tla bonana athatha isaka a tope lesaka a tšwele pele ka lena akafika kumlungu ga fitlha lekgweng mlungu athi zikhipheke lekgowa le re ntšhage nakakhipha ge a ntšha kuphume izinja go tšwe dimpša athi umlungu kanti uletheni lekgowa le re kgane o tlišitše imo malume athi ngiyamangala ibuya phi izinja ngoba ngifake ingulube la malome a re ke a makala gore dimpša di tšwa kae ke tsentšhe dikolobe mo lo afonele lo yamlungu uthi hey lo muntu ufika nezinja la o a founele tšhomi ya rawa gape o ntlišeditše dimpša ka mo bamqoqisa izinja zakhe ayifake ba mmotšiše dimpša ba di tsentšhe lesakeng abuyele a boele ngoba ebuthanda utshwala gobane a rata jwala aphinda adlule lapha a fete gape mola akadlula kamphuthi ga a feta gamphuthi abeke lapha a be mola zaya a kuke gape bafika abafana ba fitlha bašimane bakhipha izinja ba ntšha dimpša babuyisela ingulube ba bušetša dikolobe nakaqeda ge a fetša ayithathe a di tšee manje notshwala sebula jwala le bona bo šetše bo nameletše afika kumlungu ga a fitlha lekgweng umlungu athi kanti umukuseni ufakeni lapha a re kgane wena o tsentšheng go ya nama ngazi kwenze ngifica seyizinja lapha le yena ra ke athi tsebo go vula tlhabile. ngibone a re bula re bone. akavula Ya bula. nakakhipha ga ntšha phuma go ingulube tšwa dikolobe aqale manje notshwala sobuyamdriver kancane a jwale ka re le bona bo a molaolanyana akhulume nale ngulube a bolele le dikolobe tšhe athi yenini a re ye lena niyizinja lo le dimpša goba le dikolobe abesethu umlungu lekgowa le re akukho la uphambukele khona ga o na mo o fapogetšeng gona uzolokuthi niyizinja noma neyingulube o tlo hlobolela le dikolobe gore ke dimpša khona abantu esihamba nabo go na le batho ba re tsamayang le bone kodwa usathane sofaka ezinye izinto okungezona zale ndlela sathane o tsentšhe dilo tše e seng tsa tsela e check umgodla wakho checka mokotla wa gago
usaphethe lokho esikwaziyo yini? O sa tshwere ntho e re e tsebang. Asiphakame sithandaze. A re emeleng re tlo rapela. Ntambo ebovu Thapo e khwibidu. ngakhohlwa. O ska lebala. Norahabi Le Rahab. naye noma ebizwa ngegama elibuhlungu Le ga bitswa ka leina le bohloko. kodwa wake wamisa abantu bakaNkulunkulu athi ngiyazi nasekufike nini sizobhubha. A emisha banna ba modimo ra o fihlile rena ke a tseba hore re tlo kwa. Yenze njani ukuze ngisinde mina nomndeni wami? Ke dire jwang hore ke phologe nna le family yaka. Athi la madoda, Banna ba ba re yebo lizowa lonke leli. le tlo o tlo wa ka moka morako. Onke lo mthangalo uzowa. Morako o ka moka o tlo wa. Kodwa wena uzosinda. Fela wena o tlo phologa. Uma uzothatha intambo ebovu Ge o tlo tšea thapo e khwibidu. uyilengise efasitereni. O ilekeledishe lefenstereng. Thatha lo mbala obovu Tšea mmala o mokhwibidu. lengise efasitereni. O lekeledishe lefenstereng. That was the sign of the blood of Jesus. Eo ke leswao la madi a Jesu. I said that was the sign of the blood of Eo Jesus. e bile leswao la madi a Jesu. Ngifuna umuntu ozothi, Lord Jesus, Ke nyaka motho a tlo re Morena Jesu. come into my heart. E tla pelong yaka. Suka lapho ukhona. Tloga mo o leng gona. Wozoma la. O tlo ema mo. Sahlabela ingoma eyodwa bese sithandaza nawe. Re bina mmina thoko o tee, re tlo rapela le wena. Uyinikele enkosini. O ineele moreneng. Ngiyawufuna lo mbala obovu. Ke a o nyaka mmala o mekhwibidu. Ngena enhlizweni yami. Tsena pelong yaka. Olela izono zami. Lebalela dibi tšaka. Woza ngicela ukuthandaza nawe. E tla kgopela go rapela le wena. Egameni likaJesu. Mo ineng la Jesu. Molifazi lima hodimo. Molifazi lima hodimo. Izandla zakho Baba siyabonga. Siyalibonga izwi lakho liyinkemba. Siyalibonga izwi lakho manje selehlile. Alingeke lehle lingawenza umsebenzi phakathi kobusuku. Moya oyingcwele kulabo abalaleleyo izobe lenza umsebenzi opheleleyo. Kubeka nathi ke dwala lethu, kubeka nathi mandla ethu, kubeka nathi wena othi ungafika kubaleke onke amathunzi obumnyama. Ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Yebo dunyiswayo manje
kuze kube phakade naphakade. Amen. Awushaya izandla, awushaya izulu. Shaya izandla, awushaya izulu. Sasa sizawuqala kuba nenkonzo yokubeka izandla kulabo abanezidingo. Hosasa re tlo ba le thapelo ya matsogo ba na leng ditlhoko. Bible lakho lithi nibeka izandla Bibele ya gago re be matsogo egameni likaJesu leineng la Jesu bese bayaphiliswa. mme ba phediswe. Awu amen. Amen. Awu amen.